Bien, empezamos ya, si os parece, si nos sentamos. Iruditzen bazaizu, hasi egingo gara, eseri mesedez. Arratsaldeon, buenas tardes, bienvenidos. Arratsaldeon, ongi etorri, prentxarreko honetara filmaren izena, Bound in Heaven, sail ofizialekoa, lehiaketa barruan dagoena. Filmari buruz hitz egiteko, taldearen zati bat daukagu, aurkezu egingo dizuet, Justin Howe, ekoizle, Shenwei, ekoizle exekutiboa, Chou You aktorea, zuzendaria, Hoshin aktorea, Nini, eta Liu Fan aktorea. Eta gero interpretea ere bertan daukagu. Hasteko zuzendariari galdera bat egin nahi nioke, zergatik erabaki duzu zuzendari bezala egingo zuen lehen filma hau izatea, bera idazlea da eta gidoilaria, arrakasta handikoa, eta zerk eraman zaitu errelatu honekin jauzi hori egitera. 为什么会选择这样的故事？因为你本身也是作家，也是剧本家，你当时怎么决定？当时选择这个故事，是我的监制向我推荐的。然后这个小说其实出版的时候已经是在2003年，距离现在已经20多年了。它是一个虐恋和纯爱的故事。我觉得这个男女主角的这种情感打动了我，所以我决定想要改编它。但是在这个改编的过程里面，其实我更关注的是在一个极端的环境下面，两个个体他们是如何共存，同时又保有自我的尊严的这样的一个状态。在这个里面，我觉得有很多既有他们的深情，也有他们的脆弱的对比，也有他们关于社会阶层的对比，也有他们生病的身体和破碎心灵的对比，以及场景的对比，城市和乡村，还有激情与孤独的对比。我觉得这个都是这些对比下来，我觉得是很有戏，就是让我有一种感觉有力量的故事。En un primer momento está Hasiera batean erabakia etorri zen nire agentea gomendatuta. Eleberria 2006an argitaratu zen, ia duela 20 urte, eta eleberrian eta tutxarrak aipatzen dira, eta baita benetako maitasuna ere, eta bi gai horiek eraman duten filma begitera. Eleberrian bi muturak ikusten dira, bi norbanakoen egoera, batez ere nolako elkarbizitza daukaten, ahuldadea, osasuna, hiria, herria. Horiek guztiak dira film hau egiteko arrazoiak. Bai, galdera bat daukagu. Kaixo, arratsaldeon. Zorionak filmagatik, asko gustatu zait. Nire galdera honako hau da, filmetan, gehienetan, pertsonen gorputzak aldatzen direnean, arreta ematen du, ez da, aktoreari galdetu nahi nioke, horri buruz galdetu nahi nioke, ez, nolako izan zen eraldaketa fisikori, aldaketa fisika hori, baina baita ere buruari dagokionez, ez, aldaketa hori, nolabait eboluzio hori prestatu ahal izateko. 给周友先生，他说，演员在拍电影的时候，有任何转变都令人惊讶的。这一次的这个转变是身体很大的一个改变啊。他想知道你在生理跟心理方面怎么面对这个变化。首先，谢谢你的提问，Thank you。其实我在拍这部电影之前，看剧本的时候就有想过。 应该会是一个非常有压力且有特别大挑战的一个角色，但是当我实际拍摄以后，我发现这个挑战跟压力比我想象的更大。
其实我有一些恐惧跟害怕。我相信在现场导演已经发现了，我的对手戏的女演员应该也发现了。我一直在思考该怎么解决这件事情，但后来发现我好像解决不了，在那个时间跟空间里面。所以我决定跟自己说，我把自己交给导演，交给对手，交给现场的空间。我相信所有人可以帮助到我。我觉得在最痛苦的那个阶段，在心理上面，其实，因为身体的快速变化，让我心里的那个防线，其实我能感觉，我就在那个边缘，可能再多一点，我本人就已经承受不住了。所以在那个阶段的时候，其实我有问过我的身边人，我说我会突然死掉吗？其实我有点害怕，但是在那个过程当中，我又有一个很强烈的意识告诉自己，没有人可以在那会儿击败我，没有任何人。我需要做的一件事情就是把这个电影拍完，就是这样。谢谢。Antes de la película. Filmaren aurretik, gidoia ikusi nuenean, iruditu zitzaidan pertsonaiak presio handiak ekarriko zidala. Eta lanean hasi nintzenean, presioa espero nuena baina are handiagoa zen. Beldur hori, tentsio hori izan zen eraman ninduena pentsatzera nola konpondu, tentsio egoera hori, eta konturatu nintzen ezin nuela ezer egin. Beraz, zuzendariaren eskutan jarri nintzen, denen laguntza eskatu nuen eta utzi nuen gauzak gertatu bertzuten bezala gertatzea. Aldaketa muturreko hoiek eraman ninduten, ia mugara heltzera, ia ezin nuen egoera onartu edo jasan. Zenbateraino, non helburuari galdetu nion, eriotzera eramango ninduen. Erabateko muturrera joan nintzen, beldur horretan, eta orduan inork ezin ninduen handik atera, eta azkenean filma egiten amaitu nuen. Behar bada, ondo legoke beste aktoreek azaltzezatela zenolako esperientzia izan zuten film honetan lan egiterakoan. Bientzat uste dute pertsonaia nahiko intensoak direla, intensitatea eskatzen dutela. Nini ezagutzen dugu Txandimo bezalako zuzendariekin lan egiteagatik, beste aktoreak ere bai. Orduan jakin egin nuke nolakoa izan zen esperientzia hori, Xinhuorekin lan egiteko esperientzia hori. 他知道你们两位之前跟贾樟柯和张艺谋都合作过，那这一次跟霍导演的合作的经验如何？可以稍微讲一下吗？感受对。跟霍导第一次合作的感受，其实就是很舒服，然后霍导很信任我。我觉得我跟游哥我们在拍这个戏的时候，其实也是抱着很多的疑问困惑，因为毕竟其实本人跟这个角色还是有一些不同的。我们刚开始的时候也是小心翼翼，很紧张。但是霍导其实因为女性导演她有一个特别好的特质，就是她很敏感，她的共情能力特别强，所以你有的时候你跟霍导聊戏，他看着你跟你说戏，他的那个眼神传递给你的那种讯息，那种敏感，其实你就能够捕捉得到。就是感觉好像不用去揣摩他到底想要说什么，就是你就通过看他的眼睛，听他的表达，你就明白他想要的那个感觉是什么。而且我们这个戏其实很多的台词写得非常诗意。这也是我在当时演的时候，我觉得，哎呀，这个诗意的台词该怎么说呀？该怎么表达？但我觉得这个是霍导他的一个特色，这是他台本的一个特点，我觉得这个特别好。我今天跟游哥是第一次看这个电影，就是看之前我俩都说，完了，你看我俩这个手心全是汗，好紧张啊！我在现场之前的时候，我觉得我有一种社死的感觉，因为我也是第一次
有这样的一个机会，能够在一个国际舞台坐在一个这么大的影厅里，有那么多的观众一起跟你看你演的这个电影，我就特别紧张，也特别激动。我第一次看完之后，我跟游哥我们俩拥抱了，游哥一直在说谢谢谢谢，然后我看着霍星也说谢谢谢谢，我说非常谢谢霍导能够拍出一个这样。他又有诗意，但他又很酷的这么的一个电影，能够把我跟游哥好的表演状态记录在这个影片当中，就是很谢谢霍导能够创作出了这样一个好的剧本，这样的一个故事，能够找我跟游哥去塑造，谢谢。Esta es la Hau da, lehen aldia, jugo zuzendariarekin lan egin dudana, eta oso eroso sentitu naiz, oso atsegina izan da. Hasieratik konfiantza eman dit. Eta nire buruagan konfiantza sentitu dut baitare. Beste pertsonaiari dagokionez, zalantza asko zeuden, hasieran, galdera asko, oso pertsonaia ezberdinak dira, lehen egindako edozerekin alderatuta. Eta zuzendarien ezaugarrietako bat da oso sentibera dela. Berak begietara begiratzen dizu, eta sentiberatasun horrekin behar duen horixeren berri ematen dizu. Begiekin soilik hori transmititzea lortzen du, komunikatu nahi duen hori, ez dago hitzen beharrik. Bestalde, gidoia narratiba oso poetikoa da, eta zenbaitetan oso zaila zen niretzat nire lanaren parte hori nola adierazi, nola espresatu, baina azkenean zuzendariarengan konfiantza izan nuen. Ze, esan bezala, gidoiak oso poetikoak dira. Gaur izan da lehen aldia, hain pantalla handi batean nire film bat lehen aldiz ikusi nuena, oso urduri nengoen, oso unkituta, laguna lankidea besarkatu dut, baita zuzendariare, eta bihotzez estimatu diot, esker eman dizkiot, lan hau egiteko aukera emateagatik. 霍导演，不是第一次合作。我第一次跟他合作的时候是在20多年前，那个时候他是还在做编剧工作。在我印象当中，那个时候他写的剧本，其实我有很大一部分都不能完全理解，但是就是觉得他写的那个戏非常的酷，非常的好。 过了20多年以后，当我知道他要做导演，从这个编剧工作转到导演工作的时候，我就非常兴奋，因为我觉得我之前认识他了那么久，而且他的这个故事我看完以后也非常的打动我。我想我可能会把我曾经感受到的很多心里的。 对于死亡、对于爱情的态度等等，可以在这个影片当中去表达。然后后来他们告诉我说，我就以为我是男1号，然后他们就告诉我说，其实我并不是。对不起。不是啊。Para mí no es. Niretzat ez da lehen aldia izan, zuzendariarekin lan egin duela, 20 urte ezagutu nuen orduan, gidoilaria zen. Bera, enituen oso ondo ulertzen gidoi haiek, oso onak ziren, oso bereziak ziren, baina orain, 20 urte eta gero jakin nuenean, zuzendari lanetan abiatuko zela jakin nuenean, horrek izugarri motibatu ninduen eta izugarri postu. Gainera jakinda maitasuna, heriotza bezalako gaiak landuko zituela pentsatu nuen edo esan zidaten pertsonaia nagusia izango nintzela, baina gero konturatu nintzen ez nintzela pertsonaia nagusia izango. 饰演男1号去做准备工作的。
Sí, dice que Bai, hala ere, naiz eta pertsonaia nagusia ez izan horrela hartu du, berak horrela hartu dut, ezta? Pertsonaia nagusia balitz bezala. 然后我就说好吧，因为我非常欣赏周游他第一个电影的表演，所以我觉得他来演这个角色是非常合适的，我就只能忍痛放弃了我去争夺男一号的这个机会。 luego cuando supe que Jakin nuenan Txoio izango zela pertsonaia nagusia, asko lasaiago geratu nintzen. Ze asko gustatu zitzaidan, nolakoa zen eta nola egiten zuen, eta beraz, bueno, utzi egin nuen pertsonaia nagusia izatearen ideia hori. 其实我和女性导演合作的机会不是那么多，之前我拍的影片多为和男性的导演在一起工作，然后当我读到这个故事的时候，我本来以为是一个非常柔软的有些残酷的爱情故事，但是等我看完全片以后，我觉得在这背后有一种力量，让我觉得非常的酷，我很喜欢。所以我看见他在现场和别人讲戏的时候，虽然他很温柔，很耐心，怎么讲？应该柔软，对，但实际上他的内心有一种力量，非常的坚定，我很喜欢。 y respecto a mi trabajo con la directora Zuzendariarekin egindako lanari dagokionez, lehen aldia da emakume batekin, emakume zuzendari batekin lan egin duena, lehen gizonekin lan egin izan dut, eta hasiera batean pentsatu nuen maitasun istorio bat zegoela hor, gidoia irakurtzen hasi nintzenean, konturatu nintzen oso ezberdina zela, indar oso berezia zegoen gidoi horretan. Eta zuzendariak jendaurren hitz egiten duenean, filmari buruz hitz egiten duenean, gidoiari buruz hitz egiten duenean, oso leun hitz egiten du, pazientzia handiz, baina aldi berean oso indartsua da. Bai, galdera badaukagu, 5. lerroan. Zorionak filmarengatik oso ederra da, oso polita. Juri galdetu nahi nion zinegile emakumeen estena horri buruz. Guk Europan ez dugu ezagutzen, baina orain produktu askoz gehiago iristen zaizkigu plataformen bidez, Txinatik, eta orduan, film gehiago ikusi ditzakegu, baita telesail gehiago ere, baina ni jakin nahi nuke oraintxe nolakoa den zinemagile emakumeen eta gidoilari emakumeen egoera zein den une honetan. 在中国的女性导演这个现况，她因为现在有网络比较开放啊，所以现在我们这边会陆陆续续收到中国来的电影跟影集。那想知道中国目前的女性导演的现况。中国现在目前女性导演，我觉得开始变得越来越多，而且她们的力量已经开始变得越来越强大。比如在我们院线电影的上映的片子里，有很多都是女性导演来作为主导的。其中我就知道有一位，她是来自巴塞罗那的一个女生，她拍了一个《鹦鹉杀》，而且她自己本身也是有一些那个身体的问题，但是她很坚强。因为我也是偶然有一次在吃饭的饭局上，我认识了这个女导演，她非常的有自我的想法，而且她很强大。她在拍戏的时候，她是坐着轮椅，她上山下海，她是我一直都觉得她是一个很棒的一个女性的导演。Emakume zuzendariei dagokionez, Txinan gero eta gehiago daude, film gehiago, telesail gehiago, eta gero eta indar gehiago daukate. Izan ere,
zuzendari bat ezagutzen dut, emakume zuzendari bat, txinatarra dena eta Bartzelonan bizi dena, eta naiz eta osasun arazoak dauzkan, gurpildun aulki batean ibiltzen da, uste dut noiz hemen egonta dagoela, ezagutu zuen, gustatu zitzaion, bere izaera eta hart daukan indarra, miresgarria iruditzen zaio. WhatsApp，等一下可以找。看一下下一个。是在参赛吗？今年？不，没有，过去。前2年，前2年。在那个北京那个中国的院线上映过。La película de esta directora. Bai, zuzendari emakume horren filma, Bartzelonan bizi dena, gurpildun aulkian dagoena, Txinan aurkeztu zen edo estreinatu zen duela pare bat urte. 你也提醒我，就是现在刚刚在上映的一个电影叫《出走的决心》，它本身也是以女性题材为主，然后那个导演也是一个作家，也是一个诗人，然后也是作为导演，叫尹丽川，她也是非常棒，她现在的那个票房也非常好。就是现在女性导演其实在中国的电影市场上是占了有很大的一席之地的。那个平遥的开幕电影也是怒江。Ha comentado respecto a tu pregunta. Bai, zure galderari dagokionez. Txinatar emakume zuzendari bat aipatu du, oraintsu, alde egiteko erabakia izeneko film bat egin du, eta sari asko jaso ditu eta nahiko ospe hartu du, beraz gero eta zuzendari emakume gehiago daude, oso ondo saldu da film hori. Bi galdera dauzkagu. Preguntar por el trabajo literario. Lan literarioari buruz galdetu nahi nuke nik. Bi hamarkada zehar idazten aritu ondoren nola egin zion aurre eleberri bat egiteari. Egokitzapen literarioak era ezberdinetan egin daitezke. Behar bada liburu bat abia puntu gisa hartu daiteke eta jakin nahi nuke nolakoa izan den harreman hori. Zuzendariari galdetu nahi diozu, ez da? Bai. 因为早期您是做就是写小说的这个工作或者剧本呢，那针对小说的部分呢，因为这部电影是从小说改编出来的，那他想知道，因为电影从小说改编出来的话，有很多方法，很多不同的角度可以去，那是以小说为出发点呢，还是就按照小说的内容啊，怎么做的？小说其实给我的最大的只是一个灵感的出发点，因为刚才我也说了，它是在20年前写的小说，所以我在改编的时候，我更多的要考虑它符合当下性和时代性。这个故事在我心里，其实它并不单单只是一个爱情故事，它有它的社会性，有它的社会意义。所以我在改编这两个的人物的时候，其实是把他们的背景和他们的人物的构架都做了很大的调整，和小说基本上有一些区别吧。以我觉得更符合现在的时代性。在这个小说的改编这个小说的过程里面，其实也有一些挑战，但是我觉得除了一个爱情，我更想要探讨的是关于对人性的理解以及对命运的理解。La novela para mí fue una... Novela niretzat inspirazio iturri bat izan zen. Esan duan bezala, duela ia 20 urte idatzi zuten, eta berra da hori gaurko egunera egokitu behar izan nuen. Ez da soilik maitasun eleberri bat, zentzu sozial bat edo esanai sozial bat ere badauka.
Horregatik, garai hartako testuingurua oso ezberdina da, eta ondorioz eleberriaren edukia asko aldatu dut, gaurko gizartean ondo txerta dadin. Erronka asko aurkitu ditut bidean, baina uste dut hori zela eleberria gaurko egunera egokitzeko modurik onena. Zorionak filmarengatik asko gustatu zait. Badakit izenburua Bound in Heaven dela, ze kamera beti goiti begira dago, oso lan ona eginda kamerarekin, eta jakinen duke pixka bat gehiago nola egin zenuten hori ez, eta fotografiari buruz ere bai, hor bainu hartzen ari diren irudi hori harrigarria da. 片名叫做天堂，说他强调天堂就是宽绑上天堂。他说天堂就跟上面有关的，所以很多拍摄技巧是从上面拍下面的。他特别强调讲到这个在海里游泳的那个画面啊，他想让你就稍微讲一下这个拍摄的技巧，然后怎么决定这个角度的那个。因为其实在剧本当中关于这一场戏，我在写作到这一场戏的结尾，就是说从俯瞰他们就像两个尸体一样在漂浮在海上，因为他们这其实是他们对于死亡开始的第一章节，就是这个女性知道这个男性已经快要死亡了，所以就是从在剧本创作的这个初始，我就已经有了这个想法，我一定是要有一个俯视他们，然后是用天堂的视角来展现这两个人物的命运的一个走向。En el guión de la película Filmaren gidoian, nik banekien irudi hori hartu nahi nuela. Bi gorputz geldi itsas gainean baleude bezala, une horretan emakumeak bazekien gizonezkoa hilko zela, eta horregatik nekien goitik hartu behar nuela irudi hori. Rodrigo Fonseca from Brazil. I have a question, 2 questions in fact. Galdera bat daukate Brasildik. I think that somehow we could define the film also. Nik uste dute filma defini genezakela maitasun istorio bat bezala, gauza asko da, baina gustatuko litzaidake maitasunen pertzepzioaz hitz egitea. Eta nola horrek islatzen dituen Txinako kulturaz. Produkzioaz hitz egin dezakegu zein da aurrekontua une honetan Txina zinema txinetarraren aurrekontuari dagokionez. 然后对爱情的这个感受跟感觉，然后这个爱情如何反映中国文化，在中国文化反映。然后另外他想知道这部电影的预算是多少。Quizás una pregunta que también se le puede decir a las productoras que las tenemos aquí, a Shen Wei 或许 y a 沈 Zheng 巍也 Hong. 可以回答，对制片人对，反正就是他第一个部分就是爱情，这个爱情故事，然后这个如何在中国文化，现在中国可以反映这个爱情。爱情在中国文化的反应。刚是个世界性的。对，对你来回答。对，你回答。对，这是一个很大的问题。爱情就是爱情在中国社会的。So your question, see if I understood correctly. Ondo ulertu den, zu jakin nahi duzu maitasunari buruz, nola islatzen duen horrek gaurko Txinako gaurko egoera. Bai, galdera luzea da, oso konplexua. Bai, ezin dugu entzun. 可不可以讲一下爱情这个主题？然后可能在中国的爱情
这一方面有没有什么？就跟因为文化不同，他可能想知道爱情。我觉得爱情是跨越种族、跨越国家，应该是所有人应该都是一样的对爱情的看法。对，在我们国家其实有一个特别有意思的一个关于爱情的话，就是直到死亡才将这2个人分开，所以这是一件非常美好的事情。哇，鸡皮疙瘩这个。对。Dice que, bueno, la directora ha dicho que Zuzendariak esan du, maitasunak ez daukala mugarik, ez kulturarik, eta, bueno, muga guztiak gainditzen dituela. Eta aktoreak esan du, Txinan badagoela esaldi bat, oso argi esaten duena maitasuna zer den. Alegia, heriotzak banatzen gaituen arte. Beste galderaren bat hartuko genuke, behar izan ezkero, besterik bada. Bai, niri gustatuko litzaidake bai, aurrekontuaren berri jakin nahi duzu? Bai, ez dakit horretaz hitz egin dezakezuen produkzioaz. Bai, aurrekontuari lotutako gaiak. 没有办法，没办法讲预算的是因为还在花钱。Antes de que salga a la gran pantalla no se puede hablar de precio. Ez, bueno, oraindik dirua gastatzen ari dira, beraz azken aurrekontua zein den, oraindik ezin du esan. Amaitzeko gai bat ukitu nahi nuke, asko gustatu baitzaite filmean eta oso landua dagoela iruditu baitzait. Lokalizazioa kokapenak 3 lekutan, Shanghai, Wuhan eta Chongqing, dira 3 leku horiek, eta esango nuke errelatoaren dinamikari asko laguntzen diola, ze inguru horietako bakoitzak atmosfera propio bat edo berezi bat sortzen du. Orduan jakin nahi nuke nola planteatu zenuten hori, eta behar bada ekoizleerek azaldu dezakete nolakoa den hain leku ezberdinetan filmatzea. 这部电影在上海、武汉，分别在上海、武汉跟重庆拍摄的。那每一个地方有自己的特色，然后有不同的这个环境。在拍摄的过程中有什么挑战啊、感受啊？对，这个3个地方的选择，其实第一个是因为我们在这个剧情当中一个很重要的因素就是王菲的演唱会，她在2010年到12年确实是在这3个地方办了3场巡回演出。因为我们的这个倪妮扮演的这个女性角色，她是王菲的粉丝，所以她选择这3个城市，其实是因为也是同样因为是他们是在长江沿岸的3个主要的大城市。现在是上海、武汉、重庆，他们其实是一个逆流而上、寻找源头的一个感觉，也是有这种在我写的时候也是有一个寓意在这里面的。你先翻译。Como sabéis, Wang Fei es la. Dakizuen bezala, Wang Fei da kantaria. Kontzertu horretara dijoaz Wang Feiren, o Fei Wangen kontzertu ikustera doaz. 2011an eta 2012an 3 kontzertu eman zituen 3 herri horietan. Shanghai, Wuhan eta 3. Yangtze ibaian barrena daude kokatuta aldeko horiek. Eta orduan kontzertuak hiri horietan gertatzen diren bezala, dirudi ibaian gora dijoaz zela jatorriaren bila. 3 hiriak ibai ertzean daude eta nolabait iturriaren bila dijoaz. 重庆是魔幻现实，因为重庆的那个山城，它的霓虹灯影的那个，这其实是我跟摄影师一起在寻找这个每一个城市不同的特质，
包括比如我们也用了3个交通工具，在3个城市段落。上海我们用了地铁，在武汉我们用了轮船，然后在渡船，然后在重庆我们用了那个缆车。对，这其实也是有我们的寓意的。对，它是在从地下到人间，再到天堂。Bueno, ahora cuando lo digas aplaudiréis también. Ba, esaten dudanean zuek ere txalo joko duzue. Cada una de estas ciudades tiene Hiri hoietako una característica. bakoitzak badu ezaugarri berezi bat. Zerbaitek, bueno, bakarrak egiten ditu Wuhan adibidez. Bueno, su artifizialen hiri bat bezalakoa da, jendez betea dago, soinu handia zonxik, bueno, mendiak dauzka inguruan, eta 3 garraio bide erabili dituzte film honetan, Shanghai metroan, Wuhanen ferria. Chongqingen gondola. Ah, teleferikoa. Eta horrek ere zentzua dauka, metroa lurrazpian, bueno, dago, ferria urgainean eta teleferikoak gora, orduan betik gora doa, eta orduan horrek ere zentzu poetiko bat dauka. Bien, no sé si los actores quieren añadir algo. Ez dakit aktorek edo ekoizlek beste zerbait esan nahi duten, filmaketaren esperientziaz edo? 想要补充什么？想要补充啊，好，其实我就想一下，其实是我第一次见导演，其实是在平遥电影节的一个小酒馆，然后见到了导演。他问我的第一句话是，知道是你了吗？我说好像知道了。知道是你吗？对，他知道是我演了。对，当时我其实那个是第一次见导演。然后我说好像是吧，但是我又不太确定，因为其实我在国内不是一个非常有名的演员。然后我说好像是，他说就是你了。我说谢谢导演，我一定会拼命的把这个角色演好的。我今天看完电影以后，我希望没有让导演失望，也没有让制片人失望。其实在这拍摄的过程中，他们给了我很多鼓励，尤其其实是在倪妮，我们俩是南京人，她是我非常喜欢的中国女演员，然后凡哥也是我最喜欢的中国男演员。我在跟他们合作的这个过程中，我觉得我无比幸运，所以这个角色不管拉扯成什么样子，我只有一个信念，就是坚持下去，跟中国最好的男演员跟女演员一直拍下去。所以就是非常的感谢这部电影。我刚刚看完电影出来以后，我甚至都在想，这会不会是我拍过最过瘾、自己表演最好的电影？其实我一直在疑问这件事情。在来西班牙的路上，我其实也非常紧张，到现在此时此刻，因为我害怕我对不起这个电影。我就希望等这部电影上了，有更多人能喜欢我们这部电影。就这样，谢谢你们，谢谢所有剧组的人，谢谢你们给大家的帮助，给我的帮助，谢谢。La primera vez que conocí a la directora. Zuzendaria ezagutu nuenean. La primera vez que vi a la directora en persona. Zuzendaria lehen aldiz ikusi nuenean izan zen Pinaon zinemaldian, hango taberna batean. Eta hurbildu zitzaidan esan zian, badakizu zu izango zarela antzeslea, ez da, aktorea. Bai, bueno, ala uste dut, baina nago ziur ere. Bera ez da hain famatua Txinan eta beraz ez zuen sinetsi ere egiten. Zuzendari esan zion, ni
baldin manaiz, nik aldudan ondoen egingo dudala eta dena emango dudala. Eta espero dute eniola huts egingo zuzendariari, niretzat esperientzia oso polita izan da nirekin lan egitean antxinekoa baikara biok eta bera txinako aktore onena da. Io Zourekin batera, beraz txinako aktore onenekin lan egin dut emakumea eta gizona oso eskerroneko nago zuzendariarekin eta azken bola hontan pensatzen ari naizia hau ote den nire bizitzako film onena poz gehien emango didana. Bidaia honetan, honan entorrenela oso urduri nengoen, oso beldurtuta nengoen, ez? Filmak eskatzen duen mailari dagokionez, bera oso eskerroneko nago zuzendariari, zuei guztioi eta lan egiteko aukera eman didaten hori, eta hazteko aukera. Bien. Ederki, ezakit inork ezer antzi nahi duen, Nini eta Iusou.没有规定看你啊。我觉得我说的，刚刚游哥说的很感动。我听他说，因为他真的是这么想，很发自肺腑。我也对我就是刚开始认识游哥的时候，我觉得他是一个型男，然后后来我也是因为看了他的第一部电影之后，我就觉得他特好。然后后来才在一起拍戏的才知道，我们俩都是南京老乡，所以这个戏真的除了感谢导演、感谢选角的这些制片人啊，所有人他们能够给我们俩这个机会，真的，凡哥，我私底下再谢你吧。然后游哥，因为跟游哥真的是特别感谢他。就像游哥说的，就是他总是觉得好像说是我跟凡哥给了他很多信心，其实是真正在拍戏的时候，是游哥给了我特别多的信心和鼓励。我经常就是在现场，有的时候会很烦躁，就是有的时候会找那个感觉，然后整个人会很崩溃。游哥都瘦成那样了，他还得让我情绪稳定。他其实是一个在片场，别看他好像感觉很冷酷、很冷漠的样子，他其实是一个非常温暖的人。他在拍戏的时候给了我特别多的帮助和心理支撑，所以也是真的要感谢游哥。我觉得一个好的作品是演员跟演员们之间彼此的成就，是每一个部门跟每一个部门之间彼此的成就，缺一不可。就是非常感谢我们能够在一起，聚在一起，捆绑在一起。感谢你说，我都说了，你感谢电影。他们感谢的都太多了。我想说，感谢圣塞巴斯蒂安电影节邀请我们这个电影到这儿来，非常的享受。尤其是看完电影，走出这个剧场的时候，非常的享受。谢谢，谢谢。Bueno, traduzco lo que ha dicho la Aktoreak Ninik esan duena, itzuliko dut, esan du sonkituta dagoela, proiektu honetan parte hartu duelako, eta aktore nagusiari buruz hitz egin du. Joio ezagutu zuenean, lehenbiziko gauza, bururatu zitzaion lehen gauza izan zen, estilo hondiko gizona zela. Lehen filma zugarri gustatu zitzaidan, beraz, lanean hasi ginean eta jinunean antzinekoak ginela biok, hiri berekoak, konexio bat sortu zen hor, eta ekoizlei estimatzen diet, zuzendariari ere bai, eta hori, eskerrona ageri nahi du, Txoiuri boru dio joanez, hor asko babestu duela, asko lagundu diola, beti animatzen zuela.
filmean zehar oso urduri sentitu zen, hain argal ikusita bere lankidea, baina hala ere horrek lagundu zion psikologikoki baita ere, eta bukaeran aktoren arteko harreman horrek lagundu diela garatzen eta elkarrekin hazten, eta hori ezinbestekoa dela denak ondo funtzionatzen izan. Eta eskerrak eman dizkiote baita ere zinemaldiari filma ona ekartzeagatik, eta asko gozatzen ari dira, eta lehenbiziko aldia da, hainbeste jende ikusi duela bere lanarekin gozatzen. Muy bien, pues solo nos queda ya amaitzeko, zorte on filmarekin, plazer handia izan da Europako premierea estreinaldia hemen izatea, orain Erromara, Marrakexera joango da, Txinan Leicester estreinatuko da baita ere, eta zorte guztia opa dizuegu filmaren etorkizunarekin. Mila esker hemen egoteagatik. 要在其他城市放映嘛，这部电影啊，所以祝你们得奖，好运啊，好运啊！谢谢。